Lukas 2 ayat 1. Dugi Roma uji parentas yang kesara Agustus. Ikon suratan asal Roma di Bumana, Babilano Parjolmai. Wujud di bumi si Grenius dan Syria asal disurat. Jadi bahan masa sudah asal disurati Genuk Tukunani binasara. Luke 2 verses 1 to 3. Now it happened in those days that a decree went out from Caesar Augustus that all the world should be enrolled. This was the first enrollment when Quirinius was governor of Syria. All went to enroll themselves, everyone to his own city. Lukas 2 ayat 4 sampai 5. Demikian juga Yesus pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena dia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama Maria temannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 4 sampai 5. Burhat manang si Yosef nasihat Galilea si Nazaret nangkung duluan Judea tuhutani si Daud. Nama luar Bethlehem ada si pomparan jalan parkini si Daud di mana orang nai pasurutan dirinya lapor si Maria orang nai nang gawe. Luke 2 verses 4 to 5. Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and the family of David, to enroll himself with Mary, who was pledged to be married with him as a wife being pregnant. Lukas 2 ayat 6 sampai 10. Ketika mereka di situ, tidak menjadi Maria untuk bersanding. Dan ia dengan acara laki anaknya sulung, lalu dibungkusnya dalam lampu dan diberikannya di dalam ruangan, karena tidak ada tempat bagi mereka di dalam penginapan. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Jadi dinadisi nasida gok maani angguan. Ditubuh nama anak bawah itu di bawah kosnya. Di peakon atau bagasan panggalan. Allah suatu